Mukama waitu asimwe mukusaba kwa kiro kya hati ntusaba Mukama yebembera Orugendo rw'obwomezi bwaitu bukahangwa Mukama nuwamanyire entegekeza ina abwomezi bwaitu kandi Bible netugambira mu Jeremiah 29 orukara 11 ngo entegekeza ina abwomezi bwaitu nungi zokutukurakuraniza nungi zokutuletera ebire byo maise birungi nabwekereka tukwase obwomezi bwaitu Mukama tumusabe plani ezatwinire entegekeza zatwinire mbomezi bwaitu zihikire kandi atuha amagezi atuha obusobozi atuha omwoyo arikwera kutwebembera habwokuba Mukama niwe wenka asobora kutusinguza niwe yatuhangire niwamanyire amani gaitu niwamanyire obuceke bwaitu niwamanyire bitusobora kukora kandi niwasobora nokutuha omugisa Bible negamba Mukama bwakingura enyigi busobora kuzikingaho nabwekereka tusabe kiro kya hati engendo z'obwomezi bwaitu ziterekere mu ibali ya Yesu takasabire leka tubanze tusome ekihandikiro kya kiro kya hati Zabuli 37 orukara rwa 5 Zabuli 37 orukara rwa 5 negamba eti orugendo rwawe oruheyo hali Mukama kandi omwesigege aliruhikiriza Zabuli 37 orukara rwa 5 negamba orugendo rwawe oruheyo hali Mukama kandi omwesigege aliruhikiriza leka tusabe Mukama ntukusima bukubuli mwesigwa ebinzo byawo byona Mukama tibirema kuhikira mbomezi bwaitu butukwesiga Mukama ekiro kyati ntuleta okwikiriza kwaitu namberole Mukama ntuhaye engendo z'obwomezi bwaitu mu maiso gawe ntusaba ozihikiriza mu ibali ya Yesu Mukama nk'abantu twine byetago twine tukunihira kuhikiriza twine biroto Mukama tukwetaga kuteka mu nkora baitu ekiro kyati ntubiteka mu mikono yawe ayi Mukama habo kuba ntuyikiriza ngo niyo Mukama nyakutugonza kandi otugondeze birungi byonka Mukama wange orolerwe ekigambo kyawe kihikiriza ebinizo byawo byone bwatunihiza Mukama oina amani kuhikiriza mbomezi bwaitu Bible negamba ni wazaze engumba oina amani agokuzaza engumba Mukama wange Bible negamba ni oiha abantu muchuchu kandi obaikaliza n'abakama oina amani agokikoleki Mukama wange omomezi Mukama ekiro kyati ari abantu abakuhura obwomezi bwabo buli muchuchu buli hansi ntuteke obwomezi bwabo mu mikono yawo ayi Mukama ntusaba obayimuki omu ibali ya Yesu Mukama ntusabira ogo ahwire mu amani ntusaba ayi Yesu omuletere obwomezi obushaka mu ibali ya Yesu leka anhire bushaka mu ibali ya Yesu leka arote bishaka mu ibali ya Yesu Mukama bakura bahwiremu bagare mu amani mu ibali ya Yesu Kristo manarango momezi byone birimbomezi bwabo ayi Mukama ebalimbanihira tibyasoboke ebalimbanihira tibyahikire Mukama wakama leka amani gawo gahikirize byona ebakunihira kandi okireho nebe bakurota Mukama wange omomezi Bible negamba keja Yesu okeja kutobomezi kandi obwomezi ombwijwire Mukama tobomezi ombwijwire Mukama tomuhimbo ogwijwire Mukama leka amaka gaitu gakorakorane omubwijwire Mukama wange omomezi Mukama leka turabemo mu byone tukunihira kuhikiriza mbomezi bwaitu mu ibali ya Yesu abakuraba mu mihito Mukama emihito egigimaleho habwe ekigambo kyawo mu ibali ya Yesu Kristo mwanarango omomezi abakunihira kusoma bakahika university bakaraba mu nokuraba mu Mukama nisabe biroto yabo bihikirizo mu ibali ya Yesu orugendo rwabo rwokusoma nturuhayo haliyo ayi Mukama kandi ntukwesiga ngo noja kuruhikirizo mu ibali ya Yesu Kristo Mukama wange omomezi Mukama abakwikiriza kuswerwa no kuswera orugendo rwabo rwokuswera no kuswerwa ntuhayo haliyo Mukama ntukwesiga ngo noja kuhikiriza orugendo rwamaka amaka gabo ngajja kubaga obusinge amaka gabo ngajja kubaga omugiso mu ibali ya Yesu Bible negamba nk'ekya Mukama ateranize atariba omuntu wena warakyaukaniza ayi Mukama leka obwomezi bwabo amaka gabo gaba amaka agokwesimisa gaba amaka agobusinge gaba amaka agatarumburwaire n'okufa
Mukama mwibali ya Yesu ntwangire emyoyo yone nyakwahukaniza amaka. Emyoyo obusihane nyakwahukaniza amaka ntugyangira kiro kyato mwibali ya Yesu ntugichomera mu bwomezi bw'omusaija owakusaba n'omukazi owakusaba. Omwibali ya Yesu ntarangira amaka g'obusinge. Omwibali ya Yesu ntwangira amaka kuchweka. Ai Mukama simbe orukomera rwawe hamaka g'omusaija ono hamaka g'omukazi ono. Mukama wabakama gasimba hamwandara. Mukama Bible negamba ari omusaija rwasimbire enjuye hamwandara kandi omyago bugwizire enju ege tagwe habakubeka isimbire wa mwandara. Amaka gaitu ntugasimba hamwandara. Omwandaro gwa amani niwe Yesu Kristo. Leka amaka gaitu gemera Mukama wabakama. Ntwangire emyoyo y'obusihani, ntwangire emyoyo y'obusuma, ntwangire emyoyo yone nyakuleta amaka kwahukana, ntwangire enjahi, ntwangire amarwa, ntwangire ebintu byona ebitali byo bwa Ruhanga kutaha maka gaitu. Ai Mukama ni tuikirize kiro kyato mwibali ya Yesu noleta obusinge mu maka, noleta obusinguzi mu maka. Agabaire gateine sente Mukama kiro kyato gabiro mwibali ya Yesu. Amaka gaina amabanja Mukama ntusabe kiro kyahati oleta okumarwa, olete Mukama wangu mu mezi amagezi tumanye ngo ekiteito kyotuhaire Mukama kuba tukiteka mu mikono yawe nikimara Mukama. Ntukusima ai Yesu. Abandi tibaina nanju abarateke emitwe yabo Mukama. Empangisa zibalemere. Mukama wabakama niwe ayombekera aba batainanju Mukama. Ekiro kyati Ntukukwasa omusaija n'omukazi ntubateka mikono yawo Mukama. Batereho obuli okwombeka enju yabo, batereho obuli abataina bibanja bagule bibanja. Mukama nikusima abokuba oli mwesigwa. Mukama nikusima abokuba ekigambo kyawo kikiriza. Webala obusinguzi mu maka Mukama. Webala abokubohera abantu amani kusingura obusihane, kusingura etamiro, kusingura enkungani, kusingura okurwana mu maka Mukama. Obahira obusobozi bwawo bw'omwoyo arukwera, kusingura ebintu ebyone bebalemesa kwomera hamu kurungi. Webala ai Yesu. Kandi Mukama abatainanju no basimba munju omwibali ya Yesu. Webale Mukama wabakama. Habwo kubagumya na okubasimba mu bikaro byabo nambere basemirira kuba Mukama wange. Mukama ntukusima habwo kuba Ruhanga omwesigwa. Abarwaire Mukama bataina na kunihira ngo nibajakera. Mukama kiza baleme kufa mwibali ya Yesu. Abambaina abana abato Mukama ntwangira okufa mu bomezi bwabo mwibali ya Yesu. Amani agokufa ntugangira bomezi bw'omusaija ogwo mwibali ya Yesu tajja kufa mwibali ya Yesu najja komera. Endwere ezesagama ntuzangira kuita omusaija ogwo mwibali ya Yesu. Obuka bwona musagama ya Mukama bwite n'ekigambo kyawo mwibali ya Yesu. Obuka bwona obuli musagama ereke sagama Yesu eije yogiye mwesagama ye. Obuka bwona baire buli mu mwibali ya Yesu. Ntwete sagama ya Yesu musagama y'omusaija ogwo. Ntwete sagama ya Yesu okuija musagama y'omukazi ogwo. Ntwete sagama ya Yesu okuija musagama y'abana babo mwibali ya Yesu. Tibajja kufa nibajja kuomera obwomezi obwingi muno obw'emyaka nyingi kandi emyaka y'obusinguzi. Mukama ntukusima. Engendo z'obwomezi bwaitu ntuziteeka mikono ya Mukama ntuzayo haliwe. Nk'oku ZABULI 37 olukara lwa 5 egambire. Kandi ntukwesiga Mukama ngunojja kwikiriza orugendo rw'obwomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Webale Mukama aba bataina mirimo n'obagabira omwibali ya Yesu. Webale Mukama aba baine emisango mu kooti n'ogibamara mwibali ya Yesu. Ntukusima Mukama bakokozere by'amani. Ntukwesiga Mukama n'obwomezi bwaitu bwona. Ntuikiriza ngo bintu byona obugarukiremu kandi obukozere habwa amani gawe. Tusabire ntulaba mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.